ende aciari bakurwo baithuranire kurio baterete ana baito cukuru nikenda abaithiro bakwibanga-bangania bakinyithia cukuru cha sekondari ira abaititwe utari na mwana agatigwa amucie. Wazazi waanze kujiandaa kupeleka watoto wao secondary school sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Kwa sababu gani? Haitakuwa busara kama tutangoja mpaka barua ya kumuita mtoto shule, hapo ndio tuanze kung'ang'ana kupepesa kutafuta pesa. Tutakuwa tumechelewa. Parents take responsibility. Be warned. Any parent who allows his child to drop out atakuwa mahabusi mgeni wa OCPD. Please take note. Sio mtoto tutafukuza, mzazi atashikwa na utastakiwa. Story ya mtoto kuuza miraa kupeleka pikipiki, that should be history. Kuringana na monini wa mwandiki wa kiama kia arimo banene ba primary wamwe na kwithiro ari mukaririgite gwa kiama awaiku nterino chegembe North to Ezra Kimathi arioria aciari ibamenyotire mwana agweja kirio ntugoni nonto kira maxi mwana agwata no achiomba kumukinyithia cukuru yenge kinya cukuru cha Kiobundi iriku. Hakuna nafasi sasa ya kusema kwamba mtoto alianguka mtihani. Mtoto haanguki mtihani. Yule ambaye huanguka mtihani ni mzazi. Yule mtoto hatapata alama pengine za kumpeleka mbali. Tuna vyuo vingi sana vya kiufundi, hususan kile chuo cha Kaelo Institute pale. Mtoto wako akipata alama ambazo pengine unaona hutaweza kuendelea mbele, mtoto hutaweza pengine kumfadhili kuendelea mbele, mtoto asikae nyumbani. Kumagembe North, Betan Class, Chabari. Iboya Nicholas Chabari togeta mbere ate kundi kimwe kite ya kithirikari na rietore jesha ikiwatanirite na rwangiro kumenyera mido ni rwo KFS amwe na karibaga kando barani ya shiari baskuru ya Gakando primary ibayete mwono tetheria kiwandi bwa mite babwethetio kendo chokaniria rera arabandite mite mana ya 5 na njira cia kinende bwe kendo tetheria kunigia rwe arora mite yenda kiokura na inyotira ni okura bura kubatere babwethete bokenda kuongela mete akaunti ya Meru ya bora tutariru mwandiki wetu Nteto Wawira Kirigia. Gikundi kimwe kumenyekana jarejesha kira gitongeretwe ni Doris Rindikiri ure ni nkatha ya mubunge wa Buri bagwatanite na rungamiri mito jabo KFS aciari wamwe na kariba ntura ya Gakando wandine kibirisa gisone kia Buri ni basumirite na kuanda mite nkrukia 500 skuru ya Gakando primary bagitumira njira ya kinande ya kuanda mite irete gwitia rujuru rwingi muno kagitene gakambura ite kura rejesha ikugate kuchokaniria kuregesha ikuregeria tu kurejesha kuchokaniria na ndini tukuthithio muno tukanda mute ende tukarega kumenyera mute tukarega gukura. Bwana asifiwe. Ndauga nani no monkanchwe rhythm, what do we do, what can we do, and that's how I came with this formula. Ngiramwe ni tethetie muno jonto kulingana climate change. Kabura kaliura kanini tukauga tukana mite kongongereka twikarakaraga kaura gae kanini tukana mite kongongereka season ikathira tutana mite kwa utu na failure kwa na mite about 2 years kana nkuruki nuntu wakethwa kabura ikanyire na batu twingwa generally itutubuina ndi kwambirio chwa mbura na ya urire na kuringana na gikundi gikerejesha ni atibejete na njira ije akinande ya kuanda miti nikenda gutigera miti kwando kuingeja kaunti ya Meru na kuongera mungana ja muito onare mbura tethirite gikujiro kagitakara jana ndi keithomo bimwe jabi tuona na arua tukwanda miti underground na miti igariungairo after 2 weeks kichuba kiuga kwajurwa roje after 2 weeks gikojurwa roje mariunga jana imieri iri na mbura kethwa at least ikungana kwanda miti nginya gutiurite geria nju chini wekere miti ya ku 20 neimbo ku 20 neimbo ungi 20 na nitro baisi zatata group na kameri ka orofa na iche ikundi kuthoma monora tumba kwanda miti utina mbura tugekaira roje igitare kai na miti kawata tuka chokiri toraga kando. Tukakando means bush. Sababu mazingira yameharibika na tunaendelea kuingia kwa jangwa, tutumie njia ya rejesha, the technology for planting a few trees. Usipande msitu yote alafu ikauke yote.
plant 1 atanguku until you plant 20 and more extra. Karina ndi ni borito gusiritira kwanda mite ko wingi na kumimenyera monka gukura ni kenda gusenserera o amona gusionera mauguni mwanya jere kumanagia na mite omwe kuru ageta na mite igana ungi gana ukanda kwa kwigana kibanga kanda mamiuro nge kanda chemani akanda. What will happen? Miaka thatu kukambire ukarate menya mutuju turewa tu hapo ndio kaerekeria mburi ile. We collaborate, kila mtu wako na jukumu ya kuongeza miti ndani ya nchi yetu, si ndio? So Rejesha plays a very big role in this, in helping us expand the forest inside the Ngaseten forest and outside the Ngaseten forest. Nke reporter Weru weekendi kumaga kando wandina kiberesege zona kebori mbeta mawera kerigia. Mwari wa miaka 22 ura wa bunge nchera ya mwingi kaunti ya Kitui nontobo kuwatikana akiendi nchobi etina muori yo keps nonete ya Samaria babe ya no muthira bainira areta kwikoti ani makena watiro mieri 3 mithiruntu kuinyake nyuma ya kuona ngwe eunari wa mwene wa mbaeu no muteane liana kureo murira baini ya ngiriegana rimwe era arirwe ni akabwa ba. Mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima no toashionkoloki. Gikeno kinene kiri Ann Makena mwari wo kurubwa miaka 22 kuma Ntere cha Kiereni Chuka ara achokete muchie nyuma ya kubungwa nchera kwa mieri 6. Makena arajaga kuthiria miaka 3 nchera ukegwati kiao kia Endi Wega kiao kira kiumire nyuma ya mwandiki Nteto omwe kumurika rugono rwake rugono rwa awatirwe na mabiti ya matari make ntugu inyagaki nyuma ya kuandikwa kwendia ba ara afisa ba ukinyaniria kebs ba mwekire mpeni nonto bwa kwendia nchobi itarembetigirie iwatho ara agukinyithwa kotini aenerwe na nto bamwe aitigiria thitango inu aningo kena muno nonto bwa kugandi hauto ni nja ya nsera kubungo gwakwa nitamenya ura kwenderea ga koti ura ndanyitirwe ni antu ma keps ma KRA ma Nairobi mambira police station ya Chuka after kumbira station mantiga manenkanira then for ntukuya thingati tenda twaro koti niyo ndathire ndetikira nsobi inendagia nsobi tina muri wa keps aene baenu irairi Ntere cha Kirubia Chuka bara uchunkuni bwetu botuonetie baritwa Faith Kawira na Eric Mutwiri Gitonga kana Prezo baurire kumakagita gakubatiganiria Makena batamuriri teno abaini era aringirwe ya chiringi ngiriegana na sera Kirubia ndathie kuri Plesho onu etagwa Plesho neranda kaimonie muntu onu andutia kibikibi na muri eto monie muntu onu etagwa Plesho Plesho lere amonire ni aurire ni ya ula ebita bantu marigoni na mwengana nkinyabo na kibikibi nkweta mwana na thie nkinyabo na mwera okanwa ngoseria nire asire baunde na muria kurekalire atia ambera mamu ni mekosha imeingiria na muria le makosa mathongerera le oketi atuereko ambelire no kulibera mwana loyo enuke kwali mutenya wena netera libira mwana wena ri wetano netera mwana enukate nukire nyonke naigwa nkibinyere kabururu nyuma ya Makena kubungwa nchera ya Embu na nyuma ni kuthamirwa nchera ya mwingi muthia na kundite ruo rwa muchi ararongirwa thitango amwe na koti bameneretwe nonto bakorega kuthingatira uma baona Makena atari na mabitia bathingatana na baraba mwandikite waweze kuangalia kesi vizuri. Kesi kiletwa mbele yako, angalia nani aliyekuwa mhusika ambaye anafaa kuadhibiwa kwa hiyo kosa, lakini sio yule alipatikana pale, because Makena sio peke yake. Hii leo tunaongea kuhusu Makena, kesho kutakuwa na Makena mwingine, saa huu tunaongea kuna Makena wengine gerezani kwa sababu hawana mtu wa kuwazungumzia. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishma.
Akoroba kanjo ya akoroba njuri ncheke ya Southiment muthenya Weru aribe kite gikaro na rwiribe iteke obunge gishigone kiugarune yontere chemitungo gikaro ke njuri ncheke ibawatandirite na karibati utiwa watumira mbeo mbithi okiandwa kaitene kaga siasa na omusiasa ai oronge kanyaga kwendia maoni yawe kiakare mwandiki wetu wa Nteto mutugi wa kare no twashionkoloki njuri ite mwana mutombo no mamira na ote mwana okiuna mugongo ni migambo ya David gituma batiri ura ni mukarigiti wa njuri ncheke ya Southiment aria kuruba njuri bagwitite atongeria bonde baraba komeria matagite kyo bunge gishigo muge iki kenda bakabangana na kwaraniria kagite na kaga siasa aria bathatu bawale o Gideon Kimathi Mwitika Thendo na Peter Mwarani abombere gwikinyaga Aruna iji na jaja ni jamwe jaria barikite kurikania nyatwachire itibiria ntariki kenda mwezi wa 8 the certificate ya wetha Nairobi kama Mombasa wetha gore no kithambaira ikuja kwithira antu betu ngugi bamiru diongera antu betu risavu gutiko tukwenda kebue turenda wone kage kunde tutweka mujumbe ogweto kara nyomba cia ngoroba na nangi ana benu bakireja thina twithikira twachinda ulio gachinda kathendo achinda obange bonde ngabo kembere kabune kimwe twete nabo nyabo bachinda make sure abagutire kabune kimwe tomba kwita twembere mo Southiment tomba kugwatanira Mkuru kinjuri na atongiria baba ne betekaniritia siasa babetirie siasa ciona thiri gutina migambo ya kumeneria kana mangenyo no kagita musiasa ukamata kabodo yawe ya kugera maiga kana kuga mbume shemanio ya itha dure ni gento geta kwa peace na bwete bokeromba ka peace mujumbe oro mwana orogeja kuromba kura kwenu ane atengari na aterumi tukaigua antu ibakugera bange maiga ati antu batigete kuromba kura na chenchari iji untu obuti batugwira gwikarika ni aibu sana kethira ugo imutongire wa region fulani lakini ria bangi beyete kuriunga beyete otega maendeleo yara bakudithiria antu bamiru na ago no bange ni antu bara bakabagera maiga ni aibu sana na itukonde mugitendo biu nangwitikia mantu jau jonthe twaritano tukeja gutwika tukaja practice na ra tugwita omena au kuromba kura ukethwa kubui muno na ndiuga ntumirie je ya thiri ni iunjwe Kenya yonthe nikenda tumba kugea na amani na tumba ukara na thiri na nthiguru yetu yenderea na bakirikiria ne baugite ni mweri jumona ndijo kurukite nyuma ya mpithukiro kumira miankene ya Tharaka na Southiment na gutitagarerera chukua ada nandi barombete obisi ya Matiang'i kureta polisi gitwe kadema kanjuri na mpwe na kinya kuritura mianka gutigira thiri no kiri ne bukonekana ntereu Matiang'i arego twigwe yo tu ya miankene yetu twauga turi umaja tuthembecha chietu turi njuri tutengia tuwete tukamame kwa Matiang'i mwankarere akeja kuthithia mianka yetu na mwankarere akethani thakabira bitigitangi bigitangwe anto baya wetaitu batiga kuruira kithaka Mheshimiwa friend Matiang'i no mwankotiriti antu bamiru ja antu ba Kenya no mwankotiriti antu ba Southiment ja antu ba Kenya police no mwankere twara with immediate effect na watu ekati u akurubanjuri bakuga be tayari na inkuba support yegana kwegana kinyethera ikurara kwa Matiang'i obishine barare oni obishi ya public nonto tumba otweka tuture gwetia polisi bejaja polisi bate kwija kuma wandini ya mitongo gishigo mbunge ya Southiment nkiripotera Wero Juma rakwadietwo ni mutugi kare Iboya mutugi kare no ntubori boti una riboti niyo twakanya kuno kanini mbitikire na gitio gekinene mbobe kwithira ngikemrukia nini na mire matani ne ndishokirete na Nteto nkolokio kathira mitambo Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Na ni unga gani umepika ugali? Unga
ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthigurune ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Antobonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki 9 mwezi na mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza muteithia wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. No kurukaire thina cia kono tukuitithietie ngari kana no tinda mathaja maingi kompyutene kana wina thina ingi yonthe ya metho ukamaka turiongera Omega Opticians no gatetheka twi kambuni otumiro tebo kinandi kurigita metho ngugi turitite nkurukia miaka 20 na twina ndwangi guntu mwanya Kenya yonthe. Aja Omega muroto joti kweja no tungata bo metho bakirasi na marija makaikire customers betu. Twina frames, contact na anti-glare lenses, lensi chia bare bationa bwega betithite ngari utuko na chia bare batinda computer na mathaja maingi. Omega Opticians ni kugwata ugeni akariba mawa na ntura chia kuugeni kiri mutaratara jo kuraithwa metho theri ntuko ya kiumia ntariki 10 mweri Jojoena kanisene ya Methodist kwambiriria thaitha tucherukiri. Motungata kathumba jari ya ugutekwa glaucoma, cataract na jangi kathumba ja mirimu ya metho jakethirwa jareo. Tukende mewanu na marija nthe na itutikairia kandi cionthe cia insurance. No tuliongera ndukene yetu mutindwa barabarene ya Moi Avenue, ngorobene ya End Free Building, guankana na banki ya ABC, mukana jwa Kenya Police Sacco. Kano tulingere thimu gukurukira 0799-870-583 kana 0786-703-124. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Gako watoeni tuishokania ati spika wa bunge ya Meru Kaberia Rimba riwa ati thirikari nene ni kuangaratania bune ni ogaibo mainya na thirikari chimatura nontubwa ucheretheria kigina kiraba batere kwa mukira. Kaberia riwa nontubwa ucherero kombecha ye akaunti chionde ni remiwete thiambere mibango ya chiereo ya kurea mishara na inyawete thiambere mirandio. Kaberia ore inyoto mirete kuriro seneta na kiama kiandipi nkolokina atumirete ati mbunge erodha mwaka tariki 18 cia mweri yo no bachokera ringi kendo kulokia budgeti mbere ya bunge kubunja tariki 13 cia mweri yo 5. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki no twashio atariria.
Speaker wa mbunge ya Meru niwe Kaberia Rimba augite kagiti gaka mbunge ya Meru nitithe rutha rwa ntuku inkai mwanga tariki 18 mweri juju. Jumatano kimiki twayukire rutha rwa ntuku inkai na tuchoka tariki 18 mweri wena mwaka yu. Rutha kuringana na kalenda yetu ya uriti wangui ira twakulukirie tumita assembly calendar na twekea rutha ukenda MCAs wambo itanara kiri aringi kura para ni nabo polele mandu jara yoka ngui uriti wangui wodi ni cio na ibanga banga kuchoka kurita ngwiringi na basokera moto jwao ni gukurukia budget ya mbunge ya Meru mbere ya mbunge eje etera ingwa tariki 13 mweri jwa 5 budget tukuthithia supplementary budget ya mwaka yuno twineo committee ni tukuthithia committee budget then twina kinya budget ya 2022-2023 financial year ni wikuthithwa arakiwezekanavyo mbere ya tokia rutha rwa runene tukaritangui mwaka tariki 13 mweri wa 5 mwaka yu kulingana na kalendera twinio tariki 13 kana 13 mweri wa 5 tuinge mwaka kure iringwe. Nguruka beri ugite thina thikari cia matura ni thirikari nene gucerithiria mbeca. County governments itarukirwa mbeca cemiri mingi muno na mwaka yu omba kinya kuthira mbeca itarukirwa thirikari kulingana na budget ira yutumika ko ngui mbingi tikuendelea kinya county assemblies no tunakuo mishare kya kura na kinya uturatura kirantu no tumanto ndi mbeca ngui itomba kuritika inyingi no tutha itomba kulaumu kinya para ofisine kore makurita ngui lakini batomba kurita ngui batina mbeca na gitegera moto jwa thirikari kugandu babikibiki bagite license ya iguru burante koni bwai ba inyelo ku ita insurance mbeca mingi muno na kintu kira bakona iki nini ndene ntukwa kona kinya shilingi yana refinder alafu ita insurance ya tuwe kinya ngiri 5 mwaka hizi mbeca mingi muno kana kinya ngiri 10 unde ngero madhirikari yole na maslahi ya mwananchi wa kawaida into beyond the bubitetie ya kende kinyantu para boda riders patika ritongo wene na patika ritoe barabareni the conditions mbingi ya insurance na mbeche mbingi nkiripotera Weru Juma bitambuthuri mriuki atukire gatanto Nteto chietu chia Weru Thaa Mugwanja chieru arenga kwendera kaita ke ana ntuku njea yoyori thari mubye murungu mwenenya bitwa wini wa kinyero.